Schrecke vun Demols greifbar machen, de Visiteuren e Gefil dofir ginn, wat fir eng helde Krich an de Bëcher rondrem de Schumannseck am Winter 1944/45 huet musse gewircht sinn, wat die Lützebauer Zivilbevölkerung a wat Soldaten die amerikasch wéi die Deitsch musse mat machen. Da das Ziel vun dem neu aménagéierten Erinnerungswee Schumannseck. 6 Joer huet den Naturpark Urversauer ze Summe mat senge Partner am Kader vum europäesschen Interreg-Programm Land of Memory und esem pädagogisch-historische Kulturwee geschafft. Den Erinnerungswee riecht sech mat engem innovative Konzept fir Geschicht ze erzielen u Schulklassen und Touristen an un interesséierte Grand Publik. De Wee thematiséiert direkt am Ufang de schreckliche Misère vun der Zivilbevölkerung, an dat op der Platz vor an der Zeit Taus Melchior stung. Huet eng Witfrau mat 10 Kanner Matzen an der Front gewunt. Taus gouf komplett zersteiert an Nomkrich net méi opgebaut. Panoen erklären den historische Kontext an noch de Verlauf vun der Ardennenoffensiv. Eng Offensiv, déi de 16. Dezember 1944 mat engem deitschen Iwerraschungsugriff Moies Frei ugefang hat. Et war den deitsche Versuch no 5 Joer Krich eng Neierlach Dach nach ofzewenden, an am Westen d'Initiativ nees ze iwwerhoelen. De Schumannseck, dat ass eng Kreizung op der Strosseverbindung Ettelbreck-Volz-Bachtnech. Seng strategisch wichtig Lach huet de Schumannseck iwwer de Joreswirsel 44/45 zum Sit vun der bludigster Schlucht op Lützebauer Burdem gemach. Tausenden Deitsch Soldaten hatten sech op den Hivelen aggegrowen. Sie hunn die amerikasch Gegenoffensiv vum General Patton a Richtung vun dem aggekesselte Bachtnech blockéiert. Recht no 3 Woche konnten d'Amerikaner die Deitsch Stellungen goen, an dommert de Widerstand brieschen. Iwer 4.000 Soldaten op beide Seite sinn hei bei engem schreckliche Stellungskrich a schwere Kämpf Mann géint Mann gefall. Den Erinnerungsweg kann en an engem méi kurzen Tour vun 1,2 Kilometer oder a méi engem langen vun 2,8 Kilometer goen. Mat kurzen informativen Texte an 3 Sprachen op Englisch, op Französisch an op Deutsch krit en NRW eng ganz Reihe Informationen. De Wee feiert ënnert anderem Läncht dese Bommekrater, Resultat vun der Explosion vun enger amerikanischer 500 Pfund Fliegerbomb. Militärisch Innerständer goufen no gebaut, a Weise wéi d'Frontlin ausgesinn huet. Immer nees fallen engem Länchte Wee, déi am ganze 65 Silhouetten op, déi op historische Fotoe baséieren, an déi dobei hëllefen sech d'Situatioun vun Demols virzustellen. Zum Deel si färweg Fotoe vun Ausstellungsobjee vum Dikrescher Militärmusee mat an de Silhouetten integréiert ginn. Des Silhouette weist den amerikanischen Soldat Kenneth Hutchinson vun der 26. US-Infanteriedivision. Wann en den entsprechende QR-Code mat segem Smartphone scannt, da kann en e Video kucken, déi weist, wéi den Hutchinson am Gangers sei Schützelach e sogenannten Foxhole ze gruwen, fir sech virun Keelt a virun Ahn an den Attacke vum Gegner ze schützen. Am Ganzen ginn op des interaktiv manéier méi wéi 60 Themebereicher ugeschwat. Net manner wéi 150 authentisch Video- an Audiotemoignage vun Zeitzeien, Zivilisten oder Soldaten, déi zenter de 70er Jore gesammelt goufen, grade wie eng ganz Reihe Fotoen an Texter sinn an déi digital Begleetoffer integriert ginn, déi en sech mam Smartphone kann oprufen. It's hard to describe, but their fingers were frozen together. You could see the ice where they could not move their fingers. Unter zerschossenen Panzern sie und das war also wirklich eine sehr scheußliche Angelegenheit. Und der Junge, der hat den Schuss gekriegt und der sollte sich Mammen also abheben, nicht so. Und du kriegst sie auch ein Schuss, ein Brustschuss, du waren sonst 2 direkt tot. Op des digital Manéier gëtt den Erinnerungswee besonnech fir die jong Generationen, mé geneso fir Leiit déi schons vill iwwer den Zweite Weltkrich wëssen, zu enger Fondgrouf vun neien Informationoen.
An dëser Optik asifrien socht d'Applikationun Next Station ze gesinn, eng RTL-Serie fir Kanner an der 2 ausserirdescher engrei Plätzen zu Lützeburg entdecken, an dorënner ebene lo och kantgerecht de neuen Erinnerungswee. Just de puer Beem, déi hautner Schumanns Eck stinn, so ze so Veterane buchen, waren Zeie vun der mäderescher Schlucht. De Bëch gouf bei ganz zersteiert an ass Nomkrich nees opgeforst ginn. Befestigungen vun Demols sinn awer nach iwwerall gut ze erkennen. D'Foxhole se bëssen iwwerall enchte Wee oder die Quarzitkarrieren aus dem 19. Jahrhundert, déi die Däitsch Zaldote genutzt hunn fir hir Stellungen ze befestigen. Wat de méi weit an de Bëch rageet, wat d'Geräicher vun der vielbefuerener Strossekreizung ëmmer Manner ginn. Eng friedlech Ambiance mëcht sech spreet, hei wo demols tëchte Fronten tausenden Zaldoten hiet Liewe gelos hunn. Et ass d'Erinnerung un sie, déi hei bei -15 Grad am Schnee gefrue a geleden hunn, un hier Messagen und Nokrisgenerationioen, déi hei wackrech gehalle gëtt. Nokrisgenerationioen, déi awoch gezielt selwer mat an Konzept vum Erinnerungswee integriert ginn. Wat bedeit Friede fir eis? Wéi kann e fir Friede suergen? Iwer dës froen hunn zum Beispiel eng Rei Junker am Kader vun engem Graffiti-Projekt vum Jugendbüro Eisleck no gedurcht. An den Erinnerungswee integriert dann ass dat sogenannte Massegraf, an dem während an direkt no de Kämpf Schumanns Eck Hunderte vun Zaldote vu beide Seiten provisorisch begruewe goufen. No der Ardennenoffensiv waren 32.000 Zaldoten op beide Seiten dod, an 53.000 goufe vermisst. 3.800 Zivilisten, da sinn an der Belsch an zu Lützeburg ëmkom. De Liberation Memorial, den 1994 Schumanns Eck als Platz vun der Rekonciliation vu freiere Gegner desem tragischen Deel vun eiser Geschicht gedenkt, an den neuen Erinnerungswee sollen dazu beidrohen, dass der Erinnerungskultur und die schrecklichen Zweite Weltkrieg auch bei den junge Generationen wackrig bleibt.